Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intaikan biyag ita, ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged itinagan a Sherwin, iti Nueva Vizcaya. Kastoy man, ti kunana, Dear Mr. Lonely. May saak at tricycle driver. Baba ni ti may sa agayam, naalak ti cellphone number ni Marisa. Nagbalin kami anasinged nga gayem. Mariknak nga rod nga gayatak ken kuana. Uray saan kami pa nagkita. Bueno papagayam, intay dinggen ti panakay-drama ti pakasaritaan ngayon patulod ni pagayam a Sherwin. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Wanyay, napasangbat mo ka din ni Marisa? Dandanin pare. Uy, mano abulan nga text meet kayo? Agtalo bulan na. Armam ngaminan Anya nga mina talaga ya tilangan Ay kat agkita kayo ngamin Ibagbagak nga ron nga kita kami. Namintong simbrik tula ka nun. Ibagakan ka, Sir Win, Swerte ka ni Marisa. Nalay nga babae day jay. So nga ron ti pagbabay na ganyan. Ngamin, may isak lang nga tricycle driver. Ang mga no, di na kayat. Diskartim daytan. Nih, ada pasahero. Panawan kan dito'y paradaan, At ang sakit di kasarsarita ni ading mo iti silid na. Tay textmate na nanang. Textmate! Wan. Amo yung matanti uso ita. Text. Agin inaram na siguro na. Ay kat nasaya at maadaan matan iti boyfriend ni Marisa. Saan mo tadakas nanang? Taggraduar matan iti kolehyo. Ay ngamnay, nagkita na ka din iti dayta at textmate na. Jak man amo. Jak ngamin dinamdamag kan kwa na. Damagag atan ay amangan tulakit din masaktan laang ni Marisa. Ay, jak kayat ang mapasamak dayta kan kwa na. Marisa, nalpas ka din ang naglaba. Of course. Ni, nadalos matan dayto'y salas. Mother, saan la asalas tinalinis? Dayto intero abalay nalinisan. Itaman pa'y. Gapo ka di dayta, iti ibagbaga ni manang mo at textmate mo. Ni manang at talaga. Chismosa. Saan ka aparitan ang maki-boyfriend? Ngamne kita anak ko, tapno di ka masaktan. I don't care, mother. Basta in labak. Ay, kastoy gayam ti feeling ti ma-in-love. Oy, Sherwin, ingka mamatagsak do. Itay ka pa ya, tumanix tita. Ni manong madamdaman Awan ti pagluto ni nanang. Isend ko lang ti-text ko ni Marisa. Mamati ka, mate, iti text, mate. Ado, tinaluklo ko iti dayta. Di nakipadpada ka dagiti naluklo ko. Siyak pa'y manong. Ay na, sapay ikatawa na mo't nga ron. Kasla ka lamangin insulto Pudlumat. Jay text meet mo nga edi. Unang magkita kayo. Ngam sana nagpakita ken ka. Hoy manong, bayadam kid din ti utang mo, pinaglulod mo edi. Ingka kidagsak doon. Singirenak man ako na ako. Nakariin ka pa'y laang? Agrev-review akakit kita. Agrev-review wano makitip-text ka manan. Asino aya dayta at textmate mo? Sherwin tinagan na. Natayag. Kan napintas ti pamagina. Guwapo? Isumat ti ko na.
So na lang, ta-tricycle driver lang. Anya? Tricycle driver? Idinto ta si ka. Ag-graduate ka akom laude. Bay amon, di na kun kontraan. Ading ko. Kaya't nakangatamat. Oh, apay kit di na saan. Ay, Marisa, kita amot aday talangam iti sarming. Wan, amok. Makaamuditan kunanamot alav na, uray anya pa'y tilangak. Sapay ko mga rod, takasta. Sinong batan na kon, pare? Sino? Ni Marisa. Oh! Agri ka. Oh. Basta ang text na. Masayag man nga ron. Nakaw, English ah. Wow! I love you too. Uy! Kitap? Text na dahi tayo dirabi. At dapat iti agsapa. Anyang iti kunana. Intun simbreak da. Agkita kami. Ken, iyam muna kadagiti naganak na. Uy, mayat ah. At dan girlfriend ko. Sige, say atam. Di mo paluspusan ni Marisa. Nalaing day ta. Agpautang ka man, Sherwin. Anya? Agpautang ka, kunak. Anya iti, pautang ko manong. Diyan na pasadam ah. Ay, pagkatang ko iti, bado kon sapatos ko dayjay. Ken pagpapukis ko pa'y. Tagkita kami kan ni Marisa. Agkita ka nun. Katwan. Masapol pa'y ayaan na purma ka. Saan na basta-basta ni Marisa, manong? Kaayan-ayat kong dayjay. Anya? Kaayan-ayat mon? Katwan. Sinong batan na kon? Isumot lagayam ah. Kasano ngay manong? Unaan ka na. Mga sawa kon. Angam nay. Siguraduan pa'y mat no kaya't nakaday ta babae. Apay kit din asaan mo't. Kat no nagtarakiak abaro manong. Kunam, di adal day ta babae. Isumait. Kaya't nakangata? Siyak pay. Marisa, umay ka manganan. Saan pa'y amabisin? Itaman pa, saan ka amabiseng? Sayang dayto inlutok nga adobo, no saan ka nga umay mangan? Ada pa iti paborito, malichiplan. Oh, apay nagkatawa ka. Umay kan Uray di ka mangan, di ka mutla kumutong. Agday diet ka? Kaya't kung ti kumutong. Ay na, awan namnama mun ako mutong, ading ko. Marisa, lumabisin ka. Umay kan tulat tamangan Narigat lumabisin ka. Ay, makapanervyos mat, gayam. Jay, Intun bigatan ngagkita kami kan ni Marisa. anya? Apay ko mga nervyos ka, mate. Kaya't nak nga ta. Apay kit dinasaan. Kano nagtaer ka? Di mo't nakitkita mo ni Marisa? Apay nga di mo pa'y lakayat nga ibagat ilangana. Basta, ayatam ni Marisa. Saan ka ngagbabawi? Nasingpat kan nalaing babae. Aguri ka. Anya titsura na. Natayag? Ken napo daw, kasjay? Basta, makitam tulap ta. Daytoy dark color of blouse ti isuot mo. Tapno saan amadlaw day ta bilbil mo. Awanan ti umanay kanyang apantalon. Nasursur ta amin na napaggatangan. Ado pa ti paggatangan dita. Danag mun aya. Kasanungay no awan ti umanay kanya. No awan, di mapantag padait. Anya, intun bigatan nga agkita kami kini Sherwin. Kasta aya. Kunak man no kimutong kan, tagjagjaging mat kan agday diet ka. Katwan mat, nagrigat yung pakutong. No awan ti masarakan ta apantalon mo dito'y mall. Di mapantay dyan palengke. Adamot siguro size super XXL aparakan ka. Saan aya, ading ko?
Hello, babe. Han, basta orayin na ijay meeting place ta, Wan, babe. Nakablawsak iti red. Sige. Saan ka nga agpalpalado, ha? Wen, I love you. I love you too. Ay, makapanervyos. Agsukatak man langan. Sakbay ng umunagak iti fast food apag kitaan mi kani Marisa. Kita man pa'y. Amangan no anda dito unag. Nakalabaga ko na namit. Ah, isuday jay. Naglukmagmatan. Triplin sa mutin ti bagina no maidilig kanyak. Dayjay. Talyaw. Ay, amunan sa amot nga dak dito ay. Anya nga tatyo ramidak. Asit gak nga ta. Pinagring nanti cellphone ko. Iso talaga dayta. Ay, agawi daksan. Makapadismayamit. Nagawid ka din ni Marisa. Itay pa'y ananang. Ikat ay habamon at amanganan. Saan ka numat amabisin? Kat, nagkita damat laang iti-tixmate na. Awan mat ti ibagbagana. Marisa! Umay ka manganan Marisa! Nanang, baybayan nyo pa'y laang. Ay, kasla maawata kuno anya tinapasamak. Ay, dagita alalaki. Langa ti pangibasbasaranda. Saan nga iti ugalay? Bayan nyo, nanang. Takasaritak to ni Marisa. Oh, Marisa. Agistoryakan Anya tinapasamak iti panagkita yo kani... anya itayin tinagan di textmate mo? Awan manang. Saan kami nagkita kin ni Sherwin? Anya? Inaruray ko. Inawagak pa'y. Kat, anya tinapasamak? Saan nagparparang? Anya? Aging gaita. Saan nasungbatan ti awag ko kankwana? Imbag kuman no amom ti ayan day ta lalaki. Ta isurom kanyak. Tamapan kuman apaan? Ne, itay pa nga gre-ring da ito'y cellphone mo. Apa adi mo sungsung-batan? Bayam latan manong. Ne, apa nga Idi, di mo kayat nga ibati Apolos. Ita, di mo pa yung talyawan. Jacket? Di ka man. Kumusta nga di textmate mo? Awan. Kunak man no kunam ang mga asawa kan. Kat dayja babae ti ikalay sam. Kunak lang dayjay manong. Ne, apa yaya? Di mo nagustuhan ti langana? Jacket? Naglukmag. Pagananok may. Marisa, Ni, Manong Ted, nagawid ka? Wen, kumusta kayo kini Sherwin? Oh, apay? Pulos asan nagpakpakita. Aging gaita. Di na sungsungbatan dagiti text ko. Anya? Nadismaya siguro iti langak. Nakapilpili mutan? Bayamon manong. Kasaritak to nagkita kami. Di na siguro kaya tikas kanya. Namin nakalukluk magak. Sa bagay, gwapo nga ni Sherwin. Natayag kan nabanig ti pamagina. Anwam nga itinapintas no nagalas mo ti ugali na. Sika, nasingpet ka, kan nalaing ka pa'y. Apay nga nakasapulan ang napintas ti may sa babae. Tapno ayatin yung alalaki. Bayamon, di ta mapilit ni Sherwin, no talaga di nakakayat. Pakumusta am tulatan manong. Oray kayat kung agkita kami.
Di naman kayat. Iso nga awan ti maaramida. Oh, si kakanunti sumaro no itipila gayam. Agsarita tamampay. May papanitian niya. May papaniti na ramid mo kini Marisa. Anya? Di mo matgayam kayat. Nga mapay adi ka nagpakita ken kuana. Ah, Rumbang kumaki na saritam. kwa? Dahito itibagakin ka. Nasayat o na itasaan ka anak parang ken kuana. Tasaan ka maikarikan kuana. Tasika. Dahi talaang langa tikit kitaan. Gayam. Sinaktam tirik na ni Marisa. Awan ti konsiderasyon mo. Binabalaw na ti gayem ko, gapoy ti kasjay nga inaramid ko, Mr. Lonely. Alakastan, katagyaman nak iting ka pa ng idrama, dito'y pakasalita. Ito'y pagayam mo, Sherwin. Agyaman kami met pagama Sherwin, iting ka pa ng ipatulod, iti kapadasam. Pudno, tinako na ti gayem mo. Tanako nampay iti surat mo, nga agayat ka iti textmate mo, nga uray di mo pa'y nakitkita. Ang amapay akas iti inaramid mo. Nga ininjam, kat pinagururay mo, ken pinangnamnamam iti awan. Gapula takas iti nakitam alangana. Tirumbang kuma, kat nagpakita ka kenkwana. Kinasaritam latta kuma. Sana kasdeng ay dinakita manalok maggayam kat pinanawam latta. Pinanunot mo kuma, tirik na ni Marisa ang masaktan. Ti adal dita, di kay ngamin makiinnayat, babaan iti text wenno innawag laeng. Sayo la baliksen ti I love you, no kapkap na kanyon ti tao. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakay drama ti pakasaritaan ngayon patulod ni Pagama Sherwin iti Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos ken insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Joseph Glenn Binawe. Musika ken computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay Parang Tarabay na imbag nga oras kada kayo